waba utakora decisions zikubasa kuyamba family ninga zikabasa kugira kuyamba abanda bo yino family umwe kubatwara umisho cyubanje manyisa ngo system ne yote kwa kusisikara so nyonya namasukungu minji ngwege ntebe najutunga nyinama cyo kubanza ntwire nenyebe mbere minyeto nkatancu mukebe mbere minyeto natambura mu revezo hatiya nenyebe mbera nyikundire ya enari muyone yantunga mu district bwene nyonko umuntu fresh niza kubagita abo kubanyoni yizire kugira ngo ndebe ngo nanywanisa members bona bikibina twabasa tungura ntunga mu district yitu echa kandi no kugira ngo niza kuba ni impurikiza ibiteka teko nimbyakira ninteka henchiko za burkire kuri bongo twabasa kwatanisa twatungura ntunga mu district yitu. Nkole Media TV, thank you so much for watching. Twakwachira on program yetu ya parliament yawe amazina ndi Joanna Elizoba na leta omujenyi abase kuba ana twajaniraho enshonga zitari zimwe eza politics mbweno mujenyi na kwakira nanye nashemererwa kunyakira kandi no kunyakira mu Nkole Media TV. Okay, omujenyi amazina gawe amazina nabanyatabiya Mukama bananuka ni ndugumuru Ruhama Ntungamo all the way from Ntungamo ahari amate n'obuki Ntungamo nayo nibagira ntari amate n'obuki nkambara robane bishuba mazuma twinese nonji nambwenu chendo izo tayire mazima twatayira n'urugayo ane ndugayo aboko witabonira mnonga owa Janet okwe Janet Museveni tiyokwe kandi yoko turi mugomborere mwe turugumugomborere mwe mbone birungi byona nimwe mukubitutwaraho tibirungi byona akasente nikashikiro wanyu esiyona ni tamborera aharengo rumwe koko kurenjoro kwe kugwa ikagobora hantone na government yani ikora program za yozona nkoko kureba program za government wa myoga wa PDM program zone zotano hurra ezukuyamba bacyara zona tina kugira ngo ahane program neza ho ngo ahande tipusa okay in fact no tukorebeze ngarezi nkoko kure kuzita kwingana abantu ko nabo batakwingana so waba utakubasa ku decidinga okehindura cyo semekuba wori umworo no gumuri wori umugiga no gumuri wano blessing opportunities no and opportunities no zitunga kandi uziganyirwamo mbwenu mindset so it is about your mindset kwiha umuriye cyusara umuntu akagiro taboro yo tunga mu bariyo nito tubine binje munonga arona bakorara batabona n'icyo kurya kandi ushanga n'urutoje nangwa ruho abazire bari umusigire ungara utari umukitoke abo kugira ngo nayimuka azumbiye byakuteka teka ngo mu gasera kandi nenda nayo kwetaga kugira iberera nabako bayina be abafamily konkane batugira nto wawe yahakura niwe nokora ki no ragasoboki konko kukora kufayo kukora okay nation tshukuru mnongo okay mbire nintambura okwe narebaho aka poster ntuketa ka poster ka flyer kawe oyesimbire habwa NRM chairperson no yenda kukikirira ningashi kuba niwe wagambirire kigombe cha NRM kuba chairperson wa NRM Ntungamo district. Bwenu ninyenda ututangaze mu kache mwanya ogwe go kwenda ate abantu no kubakora ki why are you standing position ejo abwenchi togira abwa MP ningashi obwa LC5 abwenchi specifically oyenzire
kuba NRM chairperson wabare umutekatesha wa program kuko wanyita kandi ukambuza iki kibuzo abo kuba abantu ndebe no babuze bibuzo byinje byo noreba nubwo bakoze road map haza kubakora road map babantu bamanyisa ngo abantu abayo mu ntebezo hatiya bareno bakora bareno bamarira ibiro babitaho numwakira fomu zincho wanje manyisa ngo egentebe nebera mu busha vacant hati ke kubera mu busha koko kumanya ngo nature hates vacuum hata abakubana benda ku occupying eje myanya batikwa koreka intentions hata gentebe iyito ya chairperson wa iyito wa NRM yantungamo erumu mukamukuru wihanga mama Geneti Museveni nuwajirumu kandi in fact ni musima hatu yihira akatutambuza kongati ngumanyana ndakwesimba abo ko banyentebe kubaji kundebere bakora runo map nanye nagamba hinkwenda kuza okuzo umwanya ogwe nutandishira structures za hansi uza ero oya picking forms ngo kuwore bakugambe berabe ndabinatsa picking forms tutandikira structures za hansi eza 1 tuza 2 tuza 3 mpaka itukira district conference so mu district conference ko kubizero buryo structures za higuru harumuna leagues nyingi nebindi babona kutera karuru mukama yakugirira imbabazi nko kwamanya nko kumanya kandi kumwikiriza utoshe imanya ngo takampugaho takandagaho so ingentebe nimbasa kugitunga hazana amara kugitunga ingentebe ikinyinire interest munonga nayo no kugira ngo ingentebe ni yenchuzo yamani y'ekibintu abantu babasaka bariyo bari yarengurwa amagomborera bari yarengo rwebyaro nebindi kunke gentebe ke kuba ninkuko kureba umutwe uri nyineka umutwe koko bari nyineka waba utakora decisions zukubasa kuyamba family ninga zikabasa kugira kuyamba abanda bo yino family umwe kubatwaro misho cyubanje manyisa ngo system ne yote kwa kusisikara so nyonya namasukungu mingi ngwe gentebe najutunga nyinama cyo kubanza ntwire nenyebe mbere minyeto nkatancu mukebe mbere minyeto na tamburu mu revezo hatiya nenyebe mbera nyikundire ya NRM yone yantunga mu district hazo mu kujebe mbera bene ndeba mu hina konyo akakuboraho umwe hine kinde kingwenda ngukorwe ungano teko kuronda cha person akabano we ya implementing ninga ya signing ninga ya chichereza ngu kigendo misho hate ndeba ngu kandi politics no chimanya ngo no gita ni numbers nyuma mukashoma bibaru munonga bibaru arumo bonero bwinji kunganyo ubonero bungwenda kozesa no ubonero bibiri akabonera ko kugita na nako kutayimuzingamo to kwenda kakwahura minus no ibebyo tubirumu so hata umukorecho no tubentwaranye kundire mere ningitaho twakora imishomo mingi yebyamaka twakora imishomo mingi yentunguka yentekateka yo muntu je yo twantugambo mindset change nka one of the pillars mushanzo ze awareness creation kugira ngo abantu babase kwetegerezana na nukureba kwakutambara konka cywaru yo no ugamba natabwa cyegentebe kunye simbira ntebejo najya ngo nayisimba ntebejo abantu batandika hati entebe kerumu kanimpango kerumu muhango kerumu entebe bazikirize mutuzuzemo kandi ubazikirize mutuzuzemo buri muntu natiko kuronda capacity yara ahar kureba ngo aho nahakoraje so munyekundire naningambera bindure abantu binja bari mu position nabamwe abo bintu baba mari umuntu kubana gira just arukagera bad wagon kutembere ryo kuhagira umuyaga just so abantu cyuboreka program za government wabashobora ibintu kutambura umuntu agira ati atat kambe gite conferences z'instrument korezo so ndeba ngo nayigera mana ganda gana yongerwaho
niza kukora byinji haza kunga mbere Entebbe nkuko bagamba abantu batandika kureba umuntu uri mu Entebbe n'undi yo niza kuzombite hato banyusiya arusa nari yemwe yabere y'umu family yemwe hati family yemwe akabarmo umukozi aho bakoze no bamanya ba house helps ba housemaid aho kwita ba house girl umukazo umwishogo abari umukomwe yija ya Girende kwiyagizirenda umukazi yagambira nyene kayagambira isheka nyene kayagambira isheka ati no chumanya ngo housemaid witu ayinenda isheka tebye karaba inenda teye ati umukaza tkonga yani impuranyizira mu businge bibi nagera mu kufuka ataka kunkora abo kumbantu atubagira ngo wegenda ni wasakubiriye yawe atebyo tebyawe atatsi nebyanjye atkora gumeno no bagambo kumbantu ati nyonyenka nko muntu niza kuturanto munjeji atana no mu cyinenda atkanda bakugira ngo wegenda neya atebyo tebyabo bwane bigambo nebyabo in short bweni nyonyi simbiri nico chikuru Entebbe ya Janet Museveni oberho Museveni yaba edikire ya ebyo nebyabo omuntu urkwenda kusharamu kumpagera wampagiri okay Entebbe nuko ebintu zakora munonga nebiyo mukwesimbo mu Entebbe omu nyobutingizire kutikura entaro kurekanyizire kugita koko nani ngambera ubonero buriya akubwita na nuko kutayimuzingamo abo kugira ngo Entebbe ejo kwikube twireho umwana ushanga hagize rumuga umwa bataru kwataganisa munkaje nkabakuru nabandi niboza abana bo mu magumborera abana bo mu za seruzi abana baha akabona baba twira muri leadership bwene nyonko umuntu fresh niza kubagita abo kubanyoni yizire kugira ngo ndebe ngo nanywanisa members bona bikibina twabasa tungura ntunga mu district yitu echa kandi no kugira ngo niza kuba ni impurikiza ibiteka teko nimbyakira ninteka henchiko za burkire kuri bongo twabasa kwatanisa twatungura ntunga mu district yitu kandi chinde chinguza kongeraho no kureba ngo nakora ibiganiro bya baraza umagomborera kugira ngo abantu ngati program za PDM je roho ibe bintu bagira ngo sente miliyoni imwe ni kwa neko muntu kugira ngo esente kandi abakoko ba parchief ba muruka chief ukashanga umuntu bayumvize ngo yine kutunga miliyoni imwe bo bamuhire ekicweka bamuhire mutwara ataro bamuhire mutwara cyenana bamuhire mutwara nshanje ebyo nibuza kuba history abo ko ngwano koreje eze baraze ezo abantu bakuyura ko kuzijamo umuntu eshobe yabagikozerenkanye mu abazi bitwa nagaraka kugikora natakigaraka kugikora abo kuba eze nkikono zakubani zubaho periodically so ncho bantu manyisa ngo accountability niba nekororwa mu baraza aho umuntu nagira ta nyowe wakampesente zicicwika okay immediately ishonto ora kwatagane munongana nabantu kurikiza kugita kandi abebembezi niza kubata mu ikitinisa nabo kugira ngo abamwe nabakomana bancara no myaka nk'umuntu no shangara cyamana wegomborera na kuciro myaka kunko mu kuciro myaka iwe inengo goryo urumuto oyinengo gayo kutumwa nambwe nyoko nategatekere ekiki yo kwesimba aha Entebbe ya person NRA mutunga mu district nahandikira no uri mu Entebbe wahandikira Janet Yowe Janet Museveni honorable mama witu wihanga Janet Museveni nanaka Yowe nabana gita na mugira na musima nagira kurigire bimbeni nkorebi ndebera abantu bakunyeyanira
ngo nagera manda gnagera nimbasa kukore akakwikiriza ntumbwenu tumushaba ngo anyikirize intebe bagitiro ngo nyombe ni musima no kumoreka ngo abantu ebyakozeroho abikozere konkanye namani kandi nshaba kuyakunyi blessing abo kubata nabona nakumpaka ruru okay bwe nakumpaka ruru hati nco kugera ngo kuyakunyikiriza akanyi blessing nawe ndigira hansi nkahikarengo rwa district nyina masuku nginiza kwibemberaje kandi nawo ngo muntu namanya ngo ndi umukozi okay hati na ninyenda kukubuzaho nakakabuzo ningashi ekibuzo niwe oriyo mu rurengo rwaba honorable maya wijo mu parliament yawe nobori honorable byamukama Peter roadmap eshowire register nayo yashohora ya NRM tubasubire muki what should we expect aba NRM na service nizimu kuza kutuhereza in case twaba hakaruru kitu usata karuru hata mu implementinga manifesto kurigirira manifesto yitu byone biriyo manifesto mwabikirize yitwa betkozere hati yantubura hubucweka nki 15 bonka harigana so ncumancu manyisa twakwirira mu karuru nobo bucweka nuza kubabwa twafirifiringire nobo wakubataufirifiringire ho na triste none ureba ngo tukozere 85% mujerize so kandi muri ebyo kurigirira ebimwe nibiyerebero onamisho gabo bese yo ine government yo kumanya yabiyara irebera umuntu wecyaro wa hansi ariyo nakora project yeye ikamukwataraho yambo myoga iwe ine government yo abiyare warebera so ati tugira ngo kasinje NRM gendo misho abo kubantu mangu neza gukora kandi program president twakwikumi nsako twabona flag bearer ni twinka NRM abo kweze nchiko zona za kurunda ubuciko bwe kwakubo kwa munana umumu kwa munana rwa gataho delegates conference nturunda flag bearer utumanya ngo kwikumi nsako batu wamutungere aho okay president nagarika ubahinda abanda bakwenda kumwesimba itotubiro open mbone ntebe ya president aterivaka nanye nimbasa kwenda no yesimba bwaci apaso nubwo kibina arengo rwihanga ema waine ntebe ibiri bina no yetu kushana cha paso ni wa NRM muri mu ntebe ni Yoweri Kaguta Museveni tumuhaburwa kandi kumanya yabe ntebe nawo nakubana agenda ya president so constitution yito nene jangu urukubari ya person wa wikibina nabasa kwisimba bwa president na bw'ubwaci bwihanga so hati kagaragarika na yajyangwe ya na agenda nayo nabasa kuza yesimbi konka yaba vacant anyone can na hati ya induga mbere gesha na hata induga mbere gesha nyona agambere konka president tako cha person wikibina tine wa gambere ngubona ndege ntebe so tingu nawe ninjira form kara speaking ebere turapiki ro forms ntumanya go president Museveni intebe ya chairperson na kigenda so twine democracy yo muri ngogwe kandi kukundu kwenda kushobora ko wa principles zitu z'ekibina okutustambuize je munongo twine pira ya democracy nureba uruko emyaka 5 uburu nubuterwa abantu bebembera na hato wabireba niyo no byerebera rundi mu byashohire kurga structure hansi mpaka ekibina kigeremizi na nukurunda ubururu bwihangana bumbaho echa kandi twine nationalism je mu patriotism kugira ngo abantu no hebwo mugisha go participatinga umukureba ngo activities zona zihanga bazbwene bagira umutuma go kundi ihanga ryabo inchiko meetings bazurumu zo kwegesa nonozere haba cya kwanza zukuza yuburije zabebembezo bona rurengo rwona nabana bo abo bari abo opposition numuzayo abo ko bejyana bageta leadership institute uzayo kwegerayo abo opposition nabo nibazayo nibazayo bantu bashaba ko it is a leadership, it's a national leadership institute te kwegesa bya NRM byonka negese bihanga kandi kundi ihanga ryawe kugira ngo notiko ku buryo wa NRM ningo ry'ukibine kiko kiyombwebembeze ukundi ihanga ryawe it is non partisan buri muntu wena basa kundi ihanga rye obari mu kibine iki obari mu kibine iki
so twine pire ndijo ya social economic transformation niyo giye kureba iripo yambaho abantu bakwataraho kureba ngo bagire intasiya yeka bagira kasente bagira intasiya yeka umuntu ni wakundi yangari yawe tukuborire ko ukajya ngwihanga warukunda so nco kureba umuntu kakubari mu mberambi abwiro bwinjushanga na yicawa icyo kubanza iyo wenga no banzo yo yetamwa nkiwo nkomuntu utamwana munywano wawe cyumasa ngo naneceragiro cyarahanga no wakiza hari karahanga kagera ati mukunde bagenzi banyu kandi umukunde narahanga wanyu so utokubasa kuba utakukunda mutahi wawe utakukunda arahanga mwene ati hanga ryo no rukunda so ati nco tukugambira izo pira ya social economic transformation na yongwe yambe abantu bayingere kwetegereza ngo ijo pira ne yabo kujukunda kujimburesinga bakarenga na programs za government bazukunda ya muheru no pan africanism no kugira ngo ihanga turikabasa kwimarira ryo kuko kurotaka basa kwimarira wengo kendo umuntu ndizo mutahi wawe akanga hatubuija nureba hino rya kamera ibintu kabasa kubiyekorera wenga so ihanga ko ikuruko bari ihanga umutsanga ryinde signatories n'amahanga gandi na bodies zindi kugira ngo NC mubase kugitura muje ushange aha ubori no Korea ekinto aha wotino koko yobasa no wanywana ihangeri indi wanywana ihangeri indi echotine bachukwa obano international trade obani biyona koreba ngo mwabasa kwenda kutamburira hamwe so mu myaka ana yimwe amarombo tegeki ebyo nibyo mbasize kutukora ebyo nibyo tubasize kora kuko kubana urebeka no wasa kuboyineka wa ushumisa abana bamare nasare bazumusekendure bargo arona bakubasa kwanga kushoma nahubange harurengo bashize myaka 18 kiragiro cihanga rito umwe n'urukigera ngo umuntu yasi imyaka 18 na yaza umberagire bya government ushanga wakumukwata ho yakusiga yakukiza amaguru yari umusigazi wengo gayirukange hatogwe government ni kuba ni mu controlling so hati nco niyo ngambera itwe ebitubasize ni byebyo abantu bona tubakarga yobona ngubona bakizire konkanye uko ngumandi yawo nanye ndiyarure ngo rwanje runkure ngo mwe nahirwa nabona ice nararanyine dora imwe nimbasa kujwasa ninga nyeyongereho kaci konga arabunkurebe bizimbe birebera beremu umutabuni nde bizimbe biraberemu ndeba abantu bavuga motoka nungi ndeba abantu bayano bavuga za piki ubuganda bina magara masya uriya kigere konka ncubancu manyisa ngo njwa kitakumanyisa government tekozere ningi hangari yoturukoze ande kidone ekora nene ekora niyo no moyo kwasizera hanga niyo gumana ukora iki waru yo no ukora rurengo rwawe mukama karu kwerezo umugisha niwo waragaye wabanka abandi ni wajyo utanabona kapice nakavuga nabona konganyo ni ndeba ngo myaka 20 abana rurengo universities zikanyire kimwe kushoma kwaba kwa higuru ebyo kushoma bigira yiguru nangu government mirumo y'abantu abashomera munonga ati cyo kureba ngo tubakaho basa kubabasa abo buri mwaka ntagura graduatinga mitwaro yo kurenga kamukaga n'icwika ya bokumara kushoma wakireba ibyo ningambire bya social economic transformation abo bashohora heru babonemera maheru mahanga gahandi nankahi kureba ngo babasa kwekurakuranisa abandi bazo muskiring bakore program zo korese mikono korese mikono saruni shintwo kubo no koresha ucitiro ho mutuma bajya twine kubantu kozese bintu bishatu kozese umutwe kozese engaro koresa no mutuma so ko kuba umuntu igire shintu acitiro ho umutuma kuba kubija amanya kubija kuba kuryo embracing technology hata nkuko umuzo kuko rwari ya kamera nyebi to tinka basa hata gen digital technology kandi hatuwe nacho basi hakabona ureba
ntamanya ibintu kuba kutambura bya technology so ko ubona ukozesa umutuma nukozesa ingaro nukozesa umutwe ibintu nobasa kugira ibi wakora ubane technology ubane iby'ingaro ubane byi so abantu mazuma abantu yoni da abantu barakubimunonga abarukubibaraho government negeza uko bashomesa no kubakwataraho abandi barije munonga no ugiro to gumutwari mu Uganda umuntu abantu bavuga enyonyi abantu bavuga imotoka isamani abantu bavuga na za piche z'amanukiza kugibuza ngweje negura na motoka hatu ureba ngo abantu barije imyaka 20 tugitamburiremo kandi n'amasuku nyoka ninde mu tukabe tuineshonga okay na government bagitugarura ntubasagaruka tuyengereyo ubundi hatoka amanya abako hatana president yagera ati miliyoni z'ibintu zahamuruka miliyoni igana hata nyenda kuzihindura miliyoni 2 so nyenda kushaba buri mu wena umwanya gwo kugira ngo tugere umuyaga itakwetegereza nobwe umuntu yimburesinga ugenda na government ni woyetega woyetega wo botabonere miliyoni igana umuryezo ezo rotaboneremo ni wizoro aba miliyoni 2 okay mbweno rikwendera ni nyenda ugambe obugambo bubiri n'ingabo 3 ate ubase no kwakuraho abanyantungamo abariyo ni batureba abo baramutekana sa program nyenda kusima buri yomo wena urukufayo munonga following a program ya Ankore Media TV abo kuba TV ne ya Ankore yona kandi abo ku following bahindwirwaho abo kuba ntarumu ukwigesa kwamani ukubana kutambura ha YouTube page wayo following a program page bweni nimbaramusia abakumanya nimbendeza istanungi twakuzomu ista kandi no mukuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo umukutuzokera cyo manyisa ngo niwe yegarure busia yakuzoka zokera umutima gwawe ebyawe byasiskire biguzorwe busia mindset yawe egaruke busia kandi nje rito yonzo politics zeza primary twakuzamu azoni zibendeza ngo muzarabe muje kandi abantu mwe munyuzuke bireba ngire ikigambo no kurebe so umuntu amisho gembabazi mu ndebe samisho gembabazi niyo umuntu umwana wo kurire umukicweka kandi ndukumanya ngo nimba so kwatanisana nawe bembezi nimba hikitinisa ni chiriza kwaburwa nyina masiko ngo muriyebe byona sakutamburira hamwe ntunga mo yitu tugimusya higuru nangwa not even ntunga mo yonka abako ko buryo mwebembezi wabo mwebembezi wantungamo none uganira no mwebembezi wambara none uganira no mwebembezi wakasise none uganira no mwebembezi wanga inchogore yabo mwene watanko honga delegates conference mwena mu buganiro omwe benchmarking echo tino mu kicweka cyawe ucurobinga kizu mu kicweka cyawe so nyina masiko ngo ntuzakora kandi tuzakurakorana ntunga mo yitu igumeri ya map hakato first district hatugumita first district kandi tutakarwa mu mwanya tukagatandika kuburabura mwe bari munonga bebembeza umwena nimbahiriza ikitinisi okay Nkole Media TV, thank you so much. We bari kutukunda ijuka okutusubscribinga otworeke rukundo naba ntaya yise aspiring NRM chairperson omwami byamukama Peter. Until next time ninkuba ninkuretera omugenyo ndijo. Thank you so much. Bye bye.